خله الله الجنة على ما كان من العمل يسرون سرا بسرا هدو مجرش علي جنة مقباتو አይቀርም ብለው ነብያችን አለይሂ ሰላቱ ወሰለም በሐዲታቸው ተናግረዋል። ይሄንን ሐዲስ ስንመለከት በጣም ቀልባችን ውስጥ ለጀነት ጉጉት ይመጣልናል። ለምን ቢባል የሰው ልጅ እዚህ ዱንያ ሐያት ላይ በሚኖርበት ጊዜ የተለያዩ ነፍስያዎች አሉበት፣ የተለያዩ ጫናዎች አሉበት፣ የተለያዩ ችግሮች አሉበት። የነፍስያ ጫና አለበት፣ የሸይጣን ጫና አለበት፣ የዱንያ ጫና አለበት። زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة إلى آخر الآية. الله سبحانه وتعالى እነዚህ ነገሮች እንድንወዳቸው አላህ ስላደረገ በዚህ በተጠቀሱት ነገሮች በገንዘብ፣ በሴት፣ በልጅ፣ በሀብት፣ በንብረት በእነዚህ መጠመዳችን ስለማይቀር ይሄንን ለማግኘት ሲባል ወንጀል ውስጥ መግባታችን አይቀርም። ይሄንን ለምን አጣን በሚል እንዳናጣም ጭምር ወደ ወንጀል ውስጥ መግባታችን አይቀርም። ላኪን አላህ Subhanahu Wa Ta'ala አንድ ነገር አድርጎልናል። የሱ ረህመት ሰፊ ነው። የአላህ ረህመት ሰፊ ስለሆነ የሱን ረህመት እንደው እንድንዳስሰውም እንድናውቀውም እንድንኖረውም ነብያችን ምን አሉ አለይሂ ሰላቱ ወሰለም في حديث عبادة بن الصامت رضي الله تعالى عنه ምን አሉ من شهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله አምልኮት የሚገባው ከአላህ በስተቀር ሌላ ማንም ምንም የለም የሚል ቃለ ምስክሩን የሰጠ ሰው ነብያችን መሐመድ አለይሂ ሰላቱ ወሰለም የአላህ መልእክተኛ ናቸው ያለ ሰው ነብዩላህ ኢሳ አለይሂ ሰላም የአላህ ባሪያና የሱ መልእክተኛ ናቸው የሚል ቃለ ምስክሩን ሰጥቶ በቁድራው ሁን በሚለው ቃሉ የተወለዱ ናቸው ጀነትም ሐቅ ነው ጀሃነምም ሐቅ ነው ብሎ ይሄንን ቃለ ምስክርነት የሰጠ ሰው ካለ አሉ ረሱል አለይሂ ሰላቱ ወሰለም أدخله الله الجنة على ما كان من عمل يسرهم بسرا هدو بونجلو تقطم بهون እንደማለት ነው ወደ ጀነት መግባቱ አይቀርም ተብሎ ጀነት የሁሉም ሰው ምኞት ነው የሙእሚኑ ጉጉት ነው ከሙእሚኖቹ አላህ ያድርገን የጀነት ሰውም አላህ ያድርገን لا إله إلا الله محمد رسول الله عجائب هنا فضائل ያለው ነው ከፈضائሉ ሁሉ የጀነት ቁልፍ መሆኑ ነው جنة لمقبات الله سبحانه وتعالى يوفقا. وفي حديث أبي ذر الغفاري رضي الله تعالى عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من عبد قال لا إله إلا الله ማንም ባሪያ ሆኖ አምልኮት የሚገባው ከአላህ በስተቀር ሌላ የለም የሚል ቃል መስክሩን በላ ኢላሃ ኢላላህ የሰጠ ሰው ثم مات على ذلك በዚህ ቃል መስክሩ ሳይቀይር ሙርተድ ሳይሆን ሳይመለስ ከሞተ አሉ ረሱል አለይሂ ሰላቱ ወሰለም إلا دخل الجنة ጀነት የሚገባ ቢሆን እንጂ لا إله إلا الله የውነቱን ተናግሮ በቋሚ መልኩ ጀሃነም የሚቃጠል ሰው የለም ብለው ነብያችን አለይሂ ሰላቱ ወሰለም ተናግረዋል። ይህንን ሐዲስ ሲናገሩ ሐዲሱን ያወራው አቡ ዘር የተባሉት ሱሐቢ ረዲየላሁ ተዓላ ዐንሁ ወኢን ዘና ወኢን ሰረቅ ያ ረሱላላህ ዝሙት ቢሰራም ቢሰርቅም ቢሳተውም ቢያጠፋም እንደማለት ነው ዝሙት ቢሰራም ቢሰርቅም ያ ረሱላላህ ሲሏቸው ቃለ ወኢን ዘና ወኢን ሰረቅ ዝሙት ቢሰራም ቢሰርቅም በወንጀሉ ሊቀጣ ይችላል ሊጠየቅ ይችላል ሂዶ ግን ጀነት መግባቱ አይቀርም አሉ ወኢን ዘና ወኢን ሰረቀ ያ ረሱላላህ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ዝሙት ቢሰራም ቢሰርቅም ያ ረሱላላህ ስላቸው ቃለ ወኢን ዘና ወኢን ሰረቅ ዝሙት ቢሰራም ቢሰርቅም ጥፋት ቢኖርበትም ሂዶ አሉ ረሱል ዐለይሂ ሰላቱ ወሰለም ጀነት ውስጥ መግባቱ አይቀርም አሉ። አቡ ዘር አልገፋሪ ገረማቸው ያ ረሱላላህ አሉ ለሶስተኛ ጊዜ ወኢን ዘና ወኢን ሰረቅ ዝሙት ቢሰራም ቢሰርቅም ሲሏቸው ወኢን ዘና ወኢን ሰረቅ ረግመ አንፊ አቢ ዘር አሉ አቡ ዘር ባይመቸውም አጥብቆ ቢጠይቀኝም لا إله إلا الله محمد رسول الله ከልቡ ከተናገራት لا إله إلا الله ካለ ያው በእخلاص ሸርጡን ጠብቆ ነው መቼም ምንም ጥያቄ የለውም ይሄን لا إله إلا الله ሚለውን ቃል ተናግሮ ወደ ሽርኩ ከሄደ ወደ ኩፍሩ ከሄደ ወደ ጠንቋዩ ወደ አስማተኛው ወደ ድግምተኞቹ ከሄደ
መቼም ምንም አይቆጠርለትም ሄዶ ግን የእውነቱን አምልኮት የሚገባው ከአላህ በስተቀር ሌላ ማንም የለም ብሎ ይህንን ቃል ከተናገረ አሉ ረሱል አለይሂ ሰላቱ ወሰለም ጀነት መግባቱ አይቀርም ብለዋል አላህ Subhanahu Wa Ta'ala የጀነት ሰው አላህ ያድርገን ነው አንድ ሰሃቢ መጥቶ ረዲየላሁ ዐንሁ ያ ረሱላህ አላቸው ለበይክ አሉት في حديث جابر ላይ عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه قال أتى النبي صلى الله عليه وسلم رجل عند سوي نبياتين قامتو يا رسول الله لا تلبيك ما الموجبتان ሁለት የሚያረጋግጡ የሚባሉ ነገሮች ምንድን ናቸው ለጀነትም የሚያበቁ ለጀሃነምም የሚያበቁ ሁለት አብቂዎች ምንድን ናቸው ሲል ብሎ ሲጠይቃቸው من مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة بالله سبحانه وتعالى سيشارك بتوحيد يموت سو جنة يقبال እንግዲህ ተውሂድ በራሱ ለጀነት የሚያበቃ ነገር ነው ማለት ነው ومن مات يشرك بالله شيئا دخل النار بالله ያሻረከ የሞተ ሰው جهنم ይገባል የፈለገው ሰው ቢሆን ومن يشرك بالله بالله የሚያጋራ ሰው الله سبحانه وتعالى أيمرهم إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء لشاو سو كزهوج اللون لمر يشلال زموتم سرتو الله لمرو يشلال سرقو الله لمرو يشلال تتالتو الله ليسترقو يشلال شرك سرتوغن منم أين ترهره يلم ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء شرك مسراسو كلاي كسماي تندردو وردو مريت لاي فتفت اندالنو ያለው ጉዳት ያለው መከራና መዘዙ على كل حال لا اله الا الله ማወቅ لا اله الا الله መኖር ተውሂድን መያዝ ጀነት ከሚያስገቡት ነገሮች አንዱ ናቸው كما قال عثمان رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال من مات وهو يعلم أن لا إله إلا الله دخل الجنة أملكوت የሚገባው ከአላህ በስተቀር ሌላ ምንም ነገር እንደሌለ አውቆ በዚህ ዕውቀቱ መሰረት በልቡ ተቀብሎት የሞተ ሰው ያለ ምንም ሸክ ጀነት ይገባል ብለዋል አላህ Subhanahu Wa Ta'ala እኔንም እናንተንም ቤተሰቦቼንም ቤተሰባችሁንም የጀነት አላህ እንዲያደርግልን እየለመንኩኝ ትንሽ እረፍት እንድትሰጡና አርፋችሁ እንድትመለሱ እጠይቃለሁ ሳትሩቁ ጠብቁ የፕሮግራማችን ተከታታዮች በድጋሜ ተመልሰን መጥተናል ጀነት የሚያስገቡ ነገሮችን እየነገርኳችሁ ነበር ያቆምነው ሁለት ነገሮችን እንዳስታወስኳችሁ ትዝ እንደሚላችሁ ገምታለሁ አሁንም እቀጥላለሁ ሙጂባት الجنة ለጀነት የሚያበቁ ነገሮች ምን ናቸው ሶስተኛው ለጀነት የሚያበቃው ነገር الإيمان والاستقامة بطاعة الله إيمان نورو اللهم بمتازز من قد لي قد بلو مقوازن عند سو إيمان كاللو بإيمان دقمو كقفابتنا استقامة كاللو الله سبحانه وتعالى جنة اندم ستو شكل لهم نبياتنا عليه الصلاة والسلام بحديثاتشو يقلصوت نقرنو يقول الله تعالى الله من على إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا النزا يأمنوا ملكام سراوچين يمسروا يهونوا السوج إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات النزا يأمنوا ملكام سراوچين يمسروا يهونوا السوج كانت لهم جنات الفردوس نزلا يفردوس جنة لنسو معرفيا يمستنقدوا معرفيا يهون الله تشوال جنات الفردوس መስተንግዷቸው ትሆንላቸዋለች ለጀነት الفردوس የሚታደለው ሰው ማን ነው ጀነት الفردوسን የሚሰጠው ሰው አንደኛ ኢማን ያለው ሰው ኢማን ማለት ምን ማለት ነው ኢማን ማለት ማመን በሚገባው ነገር ሁሉ አምኖ
ያ ኢማን የሚባለው ያመነበትን ነገር ቀልቡ አስቀምጦ الإيمان ما وقر في القلب ልብ ውስጥ አስቀምጦ وصدقه العمل ተግባር የተረጎመው ነውና ኢማኑን ወደ عملا صالح ወደ ኸይር ነገር ማዞር ነው إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات እነዛ ያመኑና መልካም የሚሰሩ የሆኑት ሰዎች كانت لهم جنات الفردوس نزلا للا آية لي الله من إلال في سورة البقرة والذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون النزا يأمنوا يهونوا سوتشنا ملكام سراوتشن ميسوروت يهونوا السوتش عند النزا أينتوتشو سوتش يجنة بالبيتوش ناتشو إله الله يجنة بالبيتوش ناتشو عملا صالح خير سرا مسرات مالت يسير على من يسر الله له الله لا قرالت سو بونته قرنو الله لا قرالت سو قرنو خير سرا በጣም በርካታ ነው ነብያችን አለይሂ ሰላቱ ወሰለም የጀነት መግቢያ ሰበቦችን ለጀነት የሚያበቁ ነገሮችን በብዛት የነገሩበት ምክንያት ያበዟቸውበትም ሰበብ አንደኛ የአላህ ረህመት ሰፊ መሆኑን ለማስረዳት ነው ሁለተኛ የሰው ልጅ አቅምና ተሰጦ ስለሚለይ ነው አንዳንዱ ሰው ሶላቱ ላይ ጥንክርም ይላል አንዳንዱ ሰው ደግሞ ጾሙ ላይ ጥንክርም ይላል አንዳንዱ ደግሞ እንደው ሰደቃ ላይ ብርትት ያላል አንዳንዱ ደግሞ ዚክሩ ላይ ጥንክር ያላል አንዱ ጂሃድ ይሳካለታል ወይም ይገራለታል አንዱ ዚክር ይገራለታል አንዱ ደግሞ ተዕሊም ማቅራት ማስተማር ይገራለታል በቸም አላህ ነው የሚያገራው አግሪው እሱ ነው اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا እሱ ያላገራው ገር የለም እሱ አላህ ሲያገራው ያገራለት ሰው ለዚህ ያገራለትም ለዚህም ያገራለትም ስላለ በጥቅሉ ግን ማንንም ሰው ከኸይር ስራ መራቅ እንደሌለበት ጠቁሞ አላህም እንዳለው والذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون እነዛ ያመኑ ኸይር ስራዎች ላይ የበረቱ የሆኑ ሰዎች እንግዲህ ሁሉም እንደተሰጠው እንዳአቅሙ ሁሉም በፊናው ኸይር ስራ ላይ መበርታት አለበት እንዲህ ከሆነ أصحاب الجنة هم فيها خالدون በቋሚ መልኩ ዘውታሪ ሆነው የጀነት ባለቤት ይሆናሉ ነው ከዚሁ ከዓመለን ሷሊህ አካል አንድ ተደርጎ ከሚቆጠረው ነገር ምንድነው الاستقامة ነው استقامة ማለት አንተ ሙስሊም ነኝ ካልክ በኋላ ዲን ውስጥ አለሁበት ካልክ በኋላ የሚመችህን እየመዘዝክ እየወሰድክ የማይመችህን መተው አይደለም ሁሉንም ነገር ትቀበላለህ كما قال عز وجل الله እንደተናገረው يا ايها الذين امنوا ادخلوا في السلم كافة እናንተ ሙእሚኖች ሆይ እስልምና ውስጥ ጥቅልል ብላችሁ ግቡ እንዳለው ከገባህ ይቀር ጥቅልል ብለህ ነው የምትገባው የሚመችህን እያያዝክ የማይመችህን እየተውክ የሚባል ነገር የለም ይሄንን ከያዝክ በኋላ ግን ቀጥ ማለት ያስፈልጋል ሁሉም ሰው በመርቃና የሆኑ ነገሮችን ሊሰራ ይችላል ግን መሟሸሽ የለበትም ከመርቃና ውጭ መሆን ደግሞ አይገባም ኸይር ስራ የሚሰራ ሰው ለኸይር ስራ የመጓጓቱን ይሃል ኸይር ለመስራት የመጓጓቱን ይሃል ለዘላቂነቱም ለየት ያለ ትኩረት መስጠት አለበት አላህም የሚወደው ይሄንን ስለሆነ يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم أحب الأعمال إلى الله أدومها وإن قل كسرى هلو كالله زند يتوددو بيانس እንኳን ዘለቄታ ያለው ነው ተጀምራለህ አታቋርጥ ጾም ጀመርክ ቀጥልበት ማቅራት ጀመርክ ቀጥልበት መስገድ ለሊት ተነስ ጀመርክ ቀጥልበት ማስታረቅ ጀመርክ ቀጥልበት ኸይር ስራ ላይ መበርታት ነው استقامة በጣም ወሳኝ ነው استقامة ካለህ ግን አላህ የሚሰጥ ስጦታ አጃኢብ ነው يقول الله سبحانه وتعالى إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا እነዛ ጌታችን አላህ ነው ያሉና ከዛም በማለታቸው ባባባላቸው ቀጥ ያሉ ተተነዘሉ عليهم الملائكة ከላይ ወደታች መላእክቶቹ ለነሱ ክብር ሲባል ይወርዱላቸውና አላ ተኻፉ ወደፊት የሆነ ነገር ይመጣብናል ብላችሁ አትፍሩ ولا تحزنوا ባመለጣችሁና ባለፈው ነገርም አትተክዙ وابشروا بالجنة التي كنتم توعدون ቃል ይገባላችሁ የነበረችው የሆነችዋን ጀነት እንኳን ደስ ያላችሁ አብሽሩ ልትገቡባት ነው ብለው የሚያበስሩ በሰከራተል መውት ላይ መላእክት ከላይ ከሰማይ ላይ ይላከላቸዋል ተብሏል ሰው በሚሞትበት ጊዜ ይጨንቀዋል
በሚሞትበት ጊዜ በጣም ያዝናል ይተክዛል ከሚያዝንባቸው ነገሮች አንዱ የልጁ የሚስቱ የሀብቱ የንብረቱ የዘመዱ የናቱ የአባቱ የሁሉም ነገር ጉዳይ ያሳስበዋል የለፋበትን ንብረት ትቶ መሄዱም ሞቶ ወደ ቀብር መግባቱም አካሉም እጁንም አይኑንም ሁሉንም ማጣቱ ወደማይመለስበት ዓለም መሄዱም ጭምር ያሳዝነዋል ያስተክዘዋል በፍርሃት ይዋጣል በሐዘንና በትካዜም ይናዳል ስለዚህ አላህ ከላይ መላእክት ይልክና ይሄ ሰው እንዲረጋጋ ያደርጋል يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة الله سبحانه وتعالى مؤمن የሆኑትን ሰዎች በማረጋጊያ ቃሉ ያረጋጋቸዋል መላእክቶቹ ከላይ ይወርዱና وابشروا بالجنة التي كنتم توعدون ቃል የተገባላችሁ የሆነውን ጀነት አብሽሩ አይዟችሁ ልትገቡበት ነው ተብሎ ይነገራቸዋል ይሄ ቢሻራ በእስቲቃማ የመጣ ነው ይሄ የአይዟችሁ ይሄ ብስራት ቃል በአመለን ሷሊህ የመጣ ነው ጀነት ከሚያስገቡት ትልልቅ ነገሮች አንዱ ኢማንና እስቲቃማ ኢማንና አመለን ሷሊህ ስለሆኑ ሁላችንም መበርታት ይኖርብናል አላህ Subhanahu Wa Ta'ala መታዘዝ ነብያችንንም መታዘዝ ለዚሁ ጧዓ የሚባለው ነገር ለዚሁም ያበቃ ነው ورد في الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال نبياتين منالو كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى قيل ومن أبى يا رسول الله قال من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى أمتي هلاتهم جنتي قبالو انبتنيوچو سيكرو آلو انبي ملال اندي مانو انبي ملا يا رسول الله بلاتشو أني ያልኩትን የታዘዘ እኔን እሺ ብሎ ወደ ተውሂዱ የመጣ ወደ አመለን ሷሊሁ ወደ እስቲቃማው የመጣ ሰው ጀነት ሲገባ ወመን ዓሳኒ እኔን የነቀፈኝ ደግሞ ፈቀድ አባ በእርግጥም እምቢ እንዳለ ነው የሚቆጠረው ብለው ረሱል አለይሂ ሰላቱ ወሰላም በሐዲሳቸው ተናግረዋል አራተኛው ማነው ሶስተኛው ጀነት ከሚያስገቡ ነገሮች ሶስተኛው አዳኡ ፈራኢድላህ የአላህን Subhanahu Wa Ta'ala ፈርዶች ማድረስ ነው الله فرض ያደረጋቸው የደነገጋቸው በርካታ ስራዎች አሉ እነዚህን ስራዎች መስራት ነው عن طلحة بن عبيد الله رضي الله عنه طلحة بن عبيد الله مبال عند صحابي من علو جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم من أهل نجد كدقاو أقر وده نبياتنا عليه الصلاة والسلام عند بالاقر زلان سو دنقت متعالو ثائر الرأس راسو جبرر يالنو يسمع دوي صوته يدمس وللتا يسمال ولا يفقه ما يقول يمنا قرو نقر قلت عدلم يهونا نقر ينقرال يدمس وللتاو يسمال قن من يالن دهونا قلت النبرة مالو على كل حال يمتا يتنقر يالا وده نبياتشن تقالا عليه الصلاة والسلام تقاسيل لكات إياك إيتأيكانو يا رسول الله حلاتشو ما الإسلام مسلمنا من دينه إلى تشوال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم 5 صلوات في اليوم والليلة 5 وقت صلاة المسكر نوع بلالي تنبكانم بحير الساعة وسط 5 وقت صلاة تسجد الله علوت هل علي غيرها كزيوج للا واجبي ونبي نقر على مسكر يالبن على تشو قال لا إلا أن تطوع تطوع خير سرا سنة لسكر كالالك بستكر بقدي تعملكو بفرض ملكو يلبهم مالوت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وصيام رمضان ورقن تصوم الله حالوت هل علي غيره كرمضان تصوم وج ليلام يوجب بينا قر الله على تشو قال لا إلا أن تطوع ترف تصوم سنينا هموس أيام البيض بله ما تصوم كالونا بستكر يلبهم قالوت رسول عليه الصلاة والسلام زكاة عن السلات حجنا عن السلات ليلة اللبين لا تشوال لا أي اللبهم عنده ترف لا درج كلالك بستكر لك اندالوت من على والله لا أزيد على هذا ولا أنقص زيلاي من منقر على تشمرم على قد لمم مالاچو على قد لمم على تشمرم مالاچو على قد لمم مالت فرض صلاة المسجد براسو ما قد الكهنة دخل الجنة جنة قبال قال عليه الصلاة والسلام
أفلح إن صدق እውነቱን ከሆነ ፈላህ ወጥቷል ጀሃነም አይገባም የጀነት ሰው ነው ብለው ረሱል አለይሂ ሰላቱ ወሰለም ተናግረዋል እዚህ መካከል ላይ ግን وتصل الرحم وفي رواية أخرى عن أبي أيوب بل إلى رواية وتصل الرحم زمدنهن لتقتل نو بلوتال عن جابر رضي الله عنه أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم أن سمت رسول عليه الصلاة والسلام سيتيكاتشو أرأيت إذا صليت الصلوات المكتوبات فرد يا رجبنين أمستوقت صلاة وشين كسجدكن وصمت رمضان كصومك وحللت الحلال حلالا أدرجي كتقبل كنينا وحرمت الحرام حرام النجار حرام أدرجي كتقبل كت ولم أزد على ذلك شيئا الزهلي من نجار بالجمر أدخل الجنة جنة تقبل له قال نعم تقبل له منم شجر اللهم سيلوت قال والله لا أزيد ولا أنقص الجمر الكنس من بلواتشو هدا يهن مسرات تلك نجر يالو نجر نونو على كل حال رسول عليه الصلاة والسلام بحديث يالوت من آمن بالله وبرسوله والله الناب ملك تنياو يامن سو وأقام الصلاة يسجد وصام رمضان كتوما كان حقا على الله أن يدخله الجنة جنة الله ليسكباو يتقبانو بلوال جاهد في سبيل الله أو جلس في أرضه التي ولد فيها يتولدبت أقر بكمتم في سبيل الله مجاهدون بيوتام النزهن خير السراوات آمنوا باتشو الله بلو كسرا بونجنو متيقو اند اللهنو جنة جن مقباتو هيكرم بلو رسول عليه الصلاة والسلام تناقروال ሶስት ነገሮችን ነግሬያችኋለሁ ለጀነት የሚያበቁ ብዬ ነግሬያችኋለሁ ሐሳቡን ለማጠቃለል አንደኛው የፈርድ ሶላቶችን ፈርድ የሆኑ የሶላትም የጾምም የሐጅም ፈርድ የሆኑ ነገሮችን ሳያቋርጡ መስራት ሁለተኛው የተጠናከረ ኢማን መያዝ እስቲቃማና አላህና ረሱሉን አለይሂ ሰላቱ ወሰለም መታዘዝ ነው ሶስተኛው ደግሞ ምንድነው ሶስተኛው شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله الله سبحانه وتعالى ببتشنجنة ملك ميقبا مهنون نبياتنا محمد عليه الصلاة والسلام يا الله بارينا ملك تنيا مهناتشون ممسكرنو لجنة الله يبكان إزاريون بروغرام إن شاء الله زيهاكم منا بكتاي بروغرام بليلة حلقة اسكمن قنا نستنبتاتشو هلو أسأل الله سبحانه وتعالى بأسمائه الحسنى وبصفاته العلى أن يجعلني وإياكم ومن أهل الجنة أنين من أنتنم بيتسبوتشاتشنن لجوتشاتشنن جمر الله يجنة الله يدرقن وصلى الله وسلم وبارك على حبيبنا ورسولنا وقدوتنا محمد بن عبد الله عليه أفضل الصلاة والتسليم عدد ما ذكر الله الذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته